Mukari umwe wa kaunti ya Meru nekitie romba kiri mbunge ya kaunti ya Meru gutunku na gavana Kawira gukoni utongeria bwawe kuringana na Alex Kimathi aria thira gavana Kawira kumbika atina kiongo gikiega gikwagira gutongeria kaunti ya Meru na kwou na batere kwebirwo gitine kiu rirendekithia riria kinya ririkitie gukinyira clerk wa mbunge iu na rikerigirwa kwarirwa ni MCs ba mbunge iu wona bachokera kuma kiri rutha. Boniface Mungera na ripoti ije. Mtojo eto Alex Kimathi imokari wa kaunti ya Meru na nande kirite bunge kaunti ya Meru ebaromba Pedro Bethunguna metuko na mitire gavana wa kaunti ya Meru Bishop Kawira Mwangaza kulingana na romba ya Kimathi kiri petition yewe iririkite kwethurikia mukiro ni obisi ya clerk wa bunge kaunti ya Meru ariuga tegitare mwe kana jairi metuko gavana Kawira Mwangaza yone nimba kwethuri na mulimo jo kiongo jurejo toma uga na thithinya mantu jamwe ngerekano mantu janajo Kimathi ariuga Mwangaza na mwagire nthoni munini wa mutumanto ithingia na kumuraka ruguru mwekorowe amwenga ni nyamubunjiri obisi na nyankoroki etarietwa barabara ekirunga kabache mutharankare ritora mukorowe. Kimathi arenderia kiri petition ijo na maroma 20 akawa gavana Kawira Mwangaza amakwethirwa akiona ku bunge Senate na ugati tureshokera meja ekaire na nyumene Pedro begwathani munio rais Rigathi Gachagua kumira une thritwaru itendo inyingi na rikagite negaka ndoirenio ne muninio we thumbiro rito akowoto kumbika ne kaunti ya Meru yonthe muntu onthe no muthuku gavana Kawira Mwangaza nwe omwega na kagita konthe no nkawithero akionerwa kingi. Kimathi ariuga kuma Meru reto Meru itarare ikiri nthoni na nthao kairi juria gavana Kawira Mwangaza mekirithitie na ntu babangi kagite negaka ibanoginwe na nontu bogitumi kiu nande Kimathi eromba MCs babunge kaunti ya Meru bashokera bamuthungune gavana Kawira Mwangaza na bamurutie gitine. Ke report Rantosheru TV weekend kumaja kingina ngine nekine ke mushojo Nairobi mbita Boniface Mungera.